בסטטוס הצורה? כן. יאללה, תפסי אותה ביד, ככה, תפסי אותה ביד. היי. תפסי אותה בכוח, חבל על הזמן. תקשיבי, עוד מעט יתחילו לבוא כל הצעירים, כל הבלגים. תפסי אותה בכוח, אני אותך. תפסי אותה ביד. בואי. هاي شو بتمسك فيها شو بتمسك فيها هاي تعال خلي. هاي تعال. يلا تجي لك انا هاي انت اتركها يلا تعمدي تعالوا אין בעיה, תרימי אותה. מצליחה להרים אותה, תרימי אותה. لحظة أنا بدي أكون بس هسا أنت عامل حالك مش عارف إنه الصلاة في إلها نهاية؟ بتحكي عربي وبتعرف شو معنى الصلاة؟ بتعرف إنه في مهنة بخلص في صلاة، ليش ما تقول له إنه هذا بتخلص؟ بعدين لحظة شوية، أنت قبل ما تيجي عن الصلاة. مين أنت؟ أنا واقف بصلي هون، شايفني مضايق على حدا؟ ابعد، أنا مضايق على حدا؟ أنا بصلي. ماني مش مضايقهم. هلا فيك الساحة وسيعة. תפסי אותה, מורן. ابعد موران. أنا بمشي بعيد عني. לא דופקת דו-סרט. אני איתה. هديني لا بديش أعمل لي شي طز אני عليها. מתנגדת, אני מחזיק גם. استنى תחזיקי אותה, אין כולם כלום. היא אסורה. لن ننحني لن ننكسر الأقصى لنا سينهزمون سيرحلون وسننتصر يلا زي العروس زفوني